Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Uworizagwira Florien wamamaye mu muziki nka Yamano ukurikiranyweho Yamano wagwane pula umuhanzi Yamano ibyo byakomeye pe. Yamano Uworizagwira Yamano wamuzi Yamano mu muziki nyarwanda, akaba ashinzwe ibirego bitandukanye Yamano byo kubita no gukomeretsa umugore wiwe pubu. Yego Yamano ni umuhanzi nyarwanda ari kuzamuka cyane muri njyana ya Afrobeat, azwi cyane ku ndirimbo zifite vibe nziza cyane z'urukundo n'imyidagaduro. Byamuranze bya Yamano muri uyu mwaka turimo, ni umwe mu bahanzi bakiri bato bari kwigaragaza cyane muri muzika nyarwanda, azwi ku majwi meza n'indirimbo zoroshye kandi zumvikana zishimishije urubyiruko. Akora cyane ku mbuga nkoranyambaga bigatuma abafana biwe biyongera cyane zimwe mu ndirimbo zizakunzwe cyane byanze ntacyo mbura, For Love, ndagukunda, Still yewe Yamano, Afrobeat mu njyana ya Afrobeat. Indirimbo nyinshi zivuga ku rukundo, video ziba zifite style ya danje kandi nziza cyane imeze neza. Ariko Yamano aka kanya tuvugana Yamano ari mu mazi abira. Igihe cyatangaje inkuru kandi nyubumvishe neza muri video. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Uworizagwira Florien wamamaye mu muziki nka Yamano ukurikiranyweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Ni amakuru igihe yahamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri, aho yavuze ko ku wa 16 Gicurasi 2026 RIB yafunze Uworizagwira Florien wamamaye nka Yamano. Amakuru ahari ahamya ko ibi byaha yabikoze mu bihe bitandukanye, icyakora nyuma yaho amenyeye ko yarezwe yaje gutoroka akomeza gushakishwa, ahaboneye ko nta maherezo aza kuva aho yari yihishe yitaba ubugenzacyaha. Kuri ubu Yamano afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje na dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko uyu muhanzi yahohoteye umugore we mu bihe bitandukanye, ariko biza kuba bibi kurushaho ubwo yamugongaga. Vava usanzwe ukundana n'uyu muhanzi aherutse gutangaza ko uyu musore yamugonze akamukubita, akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka bivuze. Vava yavuze ko umubano mubi hagati ye na Yamano wafashe indi ntera tariki 24 Werurwe 2026 ubwo yari ari kumwe na Yamano mu modoka bagiye muri sauna. Yavuze ko icyo gihe yasabye Yamano kureka gukoresha telefone igihe atwaye, ibintu byarakaje uyu muhanzi kugeza aho amutegetse gusohoka mu modoka. Vava yagize ati, yahagaze mu muhanda hagati hatari no mu cyapa, hanyuma ahita nsohora mu modoka. Kubera ko nta kindi nari gukora ndasohoka, hanyuma mfata moto. Nkimara kwambara kasiki narebye inyuma mbona yadukurikiye ngira ngo ajye